Shalom peuple de Dieu, nimependa nikusaidie. Nimekomprendre hii kitu kwa hii dunia. Nimekomprendre hii kitu kwa Mungu. Unajua Mungu hafanyake gisi watu wanashidanganyaka. Munakomprendre Mungu mbaya kusema ke Mungu atakushusha kisha anainua wengine. Ile ni kauli ya wanadamu. Na ile ni shetani njo anafanyaka vile. Mungu hafanyake vile. Wengine watasema hawanielewe, lakini Mungu hashushake mtu kisha anainua mwingine. Mungu afanyake vile. Chenye Mungu anafanyaka. Kabla sijasema, kile kusema Mungu anashusha ni shetani njo anashushaka. Kisha anapatia ça c'est quoi? Très plus profond. Shetani njo anashusha. Kama unajua ulifanya vitu vya shetani, uligusa vitu vya shetani, ama ulitumika mubaraka za Mungu, ukatumika ndani ukaanza tia mu shetani bulevi nini kwa sharati nini pesa Mungu alikupa kwa nguvu. Sasa Mungu anafanyaka yeye. Mungu anakuachaka vile. Kama ulikuwa très orgueilleux, unapata kazi unaanza zarau watu. Unapata pesa unazarau watu. Unapata pesa hauheshimie tena watu. Mungu anafanyaka yeye. Mungu anakuachaka mwele standby. Mungu anakuachaka pale kwenye uko. Kisha anafae, anainua wale wa chini yako wanakuvuka. Uko nafuata, anakubalance, anakuvukisha balance. Bale walikuwa na zarau, unabakia kwa ile stade yako. Kama ilikuwa kazi unajikuta wengine wanapandaka cheo. Mtu aliingia mkazi hapa Jose alikuwa chini yako na kiasi kia banamwambia wewe unakuwa secrétaire wake ama wewe unakuwa assistant wake. C'est ça Dieu. Njo Mungu ule. Anakuacha mwile niveau yenye uko nayo. Anakuachiaka njo mahistoire. Anakuachiaka pale kwenye huko kisha anapandisha wale wenye ulizarau. Anapandisha wale wa chini yako. Anapandisha wale wenye ulionea siku za kutosha. Njo Mungu ule. Lakini shetani yeye anashushaka na pale kulikuwa anapashusha. C'est ça le plan de Satan. Tandis que le plan de Dieu, watu wanakuwa na confusion, c'est atashusha. Dieu n'a jamais rabaissé quelqu'un qui l'a élevé. Dieu n'a jamais. Mungu hayashushaka mwenye aliinuaka. Puisque Mungu anakuwaka mwenye anarespektaka parole zake. Akisha kukuinua kama ni baraka za Mungu, akisha kupandisha, anakutana alikupandisha alikuinua kisha unakuwa tretetu, unakuwa orgueilleux, unazarau wengine, unaona wengine hawezi fika kwenye huko, anasemaka sawa, anakutilia mwiba kale, unabakia pale. Kisha anaanza pandisha pole pole wale wa chini yako. Bien sûr. Unaweza lala huko masikini, unalamuka huko tajiri, c'est vrai. Unaweza lala huko tajiri unalamuka masikini. Kwa shetani c'est normal, lakini kwa Mungu c'est pas normal. Mungu wetu msikwe na mkamata gisi mnamfikiria. Kwa Mungu kama ulikuwa uko tajiri, huwezi ukakue chini. Anakuachaka njo pale. Kisha anashusha kiburi yako. Mwenye ulisemaka huwezi ukalombe chumvi, unaenda mlomba chumvi. Ulikuwa na magari kibao, unaanza ziujisha, unabakia pale, unakuwa wa gari moya. Ama ulikuwa na gari fulani, Mungu ulikuwa na gari mbo fulani ya bei, ulikuwa unazarau watu kisha unaiuzisha, unauza ingine gari tu ya kutembelea tu. Kisha ule mwenye ulizarau Mungu anampatia gari ya yulu ya ile yako. Dieu, nimekomprendre mafikiri ya Mungu. Tunamuelewaka mbaya. Que Dieu vous bénisse.